Seneta wa Meru Kadhure Murungi hariuga gavana Kawira Mwangaza ekigitene ni koti no mantu jawe jakathira tariki 15 mweri twetete ndira koti ikagita kwethirwa magatijaniria watho buria umwikite gitene kiu kagiteno kau Kadhure hari uria Meru kumenya ati we ategwitikaniria na rwari rwa kuongera miaka ya atongeria baria baringiri kura akiuga rwari rureti ni seneta umwe kiumbe na tekuga ati ni bonthe bagwitikaniria naru. Boniface Mongera naranirite nawe natutumira ripoti ije. Ntomwa seneta Kontemeru bona Kadhure Murungi ere mutumurite gavana seneta utene wa Kontemeru bona Peter Munya na bona Mithika Linturi na verite baya Meru kanya bamba kuthira bakithugumia jereja gwita na mbere no tokuya kaunti yonde Mururu na sese 2027. Seneta Murungi akiri obisine wende ne bunge seneti na ugite kwa thaiko tena kanya kiri obisine gavana ne Kontemeru na kogote batere bo bairi kuthira bakyuthia kaunti yonde igituma gya siasa indi antu bara bonde bari bakuromba itibia gavana narua ndikona ithira itime nontu twina moment fulani ya Meru bakiriki beterete uamuzi bokoti urabogeta nambe. Number 2, yethirwa kwina that space koti ni ere gavana nafasi endere pokara ofisi monkariria kezi kamuri otherwise personally ndina mantu ya mengi muno ya kuruta nkurundi nginya gutethia antu kibinafsi ura mpatethagia atona tunkuthomithia na mantu ngira ngu interview iki communities and social issues. So personally ntume kwithirwa ndi campaign 3 unarua not of course no kona ndi ofisi ineji na ndingugine ya mwingi na ngambiria kwaria mantu ya kura cha 2027 thai ndethirwa ngikosera kija mwananchi uri oringire kura yethirwa na ndu ndetire campaign ine full time ingwetiga bo baeku baekio bomba kwithira be free be na more hours man hours per day per week kwatuke na mathaja maingi ya kuthiuruka mantu ya siasa kwarua minister babo bari borimi bona Mithika Linturi bona Peter Munya ebethete bakithima na Kathari bo bari bakiwa kagitene karabitire Kontemeru ngugi baithire ngugi rinkanya ni nyankoroki ndigoro yonthe eitha naku kulingana mathone seneta Murungi ariuga muthimi omuriko ethire muringi kura uti muntu imakaira kigero yo tomangwero miaka 5 muntu gachoka wananchi bongo batikuwa kweli muntu unaitite ngugi kana atitite ondathu ndali South Imenti miaka 10 after miaka 5 2017 ndetanda bole onate bambira uwa Kadhure tugakurukia miaka ingi 5 ngedu ndakurukire ndi na independent nontu kia matishu ja muntu karakter muntu na witibwe bwangugi na uaminifu nontu mwananchi lazima ethirwe na kugwitikia na manjira kinyoku nyotiugite agutigo mwongera na konethira kweli ugo wina mantu ja mega kana mantu ja tibu so mantu ja guchikira score na kui mwananchi no bati agwikire score ebanu ore oriku nwe wananchi bakona nwitire miaka 5 we gavana lakini waitoka ile imbia tumire so lazima kuona ondi tiendo tujukire wananchi kingi seneta Kadhure Murungi no gitoi kumenyekana bo bwagate kwethirwa kiwata mbaru musondo seneta kumurotero nandi bona Cherengei uzo kongera miaka utongeria no ntugukeja kwa kinyintu kwimwe we atenda kongerwa na ante tweji ya Cherengei ni ya binafsi lakini ngwenda kwira Meru tha mugwanje rwa riri iguru oni Kadhure Murungi ntiko support kuongerwa miaka actually kinyantu kwimwe ntiko ntenda kuongerwa kinyantu kwimwe nontu miaka 5 tuita ngugiji ningani ya gwitira wananchi ngugi na gucoka kibu bakumakira kiru gyaku kana bakuthithiria assessment yangu iroba itirite miaka 5 na jabu na ubotengani seneta Murungi akendera kuthumbira Kathari na angwenda kuira Kenya kakitaga katika kureta sheria yaire nontu twina mantu ja mingi muno dira tubati kurita twina janande Senate National Assembly ni gutegera contracts cia PPP cia ndani ile chestima ketirako na ingi cia airport na twina mantu yangu tugutegera ja mingi sana jarea cha affect ya Kenya kinya mantu ja afya mantu ja kithomo university funding twina so tireje tu chujuri mantu ndo reporter Ntoshero TV kumaje karone bia bunge kingi na ngine kine kimusho Nairobi mbita Boniface Mongera.